Hi guys, we're trying to make a kite out of a barbecue stick, garbage plastic, and this one, Ito, gani. Yan. plastic tie, Lock lang. tie, and our materials are this one, Ay, ano din na nylon? nylon, Lahi man akong nabalaan mo pa na sa kite. nylon, and rubber bands, and this one, that is rubber. Chinese They call it garter. they call it as Chinese garter. Okay. So we're now trying to test it. Kung mugana ba ning among imuon nga kuan nga bamboo o nga kite. Gusto gani ng kite. Tabanog. Tabanog. Talabanog. Saranggola. Saranggola. Sa amo sa Cebuano, diri sa Bisaya, tabanog. Tabanog. Na siya yung ani. Sa Tagalog, saranggola. Kani gigama nako gamay man. So akong padako-dakuan. Kay para mas lapad, mas kuan iyang glide. Masun ulit nito. Na siya sa kusina. Sabi na mag-kite flying ron pero windy na. Kaya sila. Napamana ikog-ikog tayo, no? Okay kung ani. Ito lang ilo. Hindi, ibatang malito. Para medyo malapad ang space. Ito kasi siya gumawa sa kusina. Dito na ako sa kusina kasi ito ang plastic tie, no? So, hindi mo siya i-wandere. Okay, hugot. Yan. Same size sila, same size. Para sakali siya nantok ang gumagawa ng kite. Kasi huli R. Launa pa sa akin. Masyado. Siningil na siya ni Jora. Nagpakuwet kog mangga atong kuha. Ito ngayon. Para sa foundation na ano. Ito sa structure, paggawa ng structure. Yung ganito, frame. Pwede magamit na ko ito sa gamay ng kite lang. Magamit ito sa gamay ng kite. Asa ka to, pero gamay kaya to. Gamay mong kayo ang iyang gliding, ang pagkuha niya kahangin, lisod. Hindi kayo sa kalupad, mas mayang lapad. Kiniigo rin kalapad. Kaya ni. Ang gusto nga na.
Ay, dugay naman ni kayo plastic tayo. Ginaan ni dito Sa toolbox. Novo man ko man. Naghaman sa Novo. Hmm. Bakit ang Novo siguro? Dugay pa kabalik ang Novo kay nasunog. Ano siya ngayon? Ayan. Ayan. Last na drawer. Ito. Up. Ah. Ah.
Ha? Oo. Yung na kay Kadre.
Okay, ito na yung frame. Ito na yung frame. Frame. Tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus Tapos amigas na po. Oh, yan ha. Test na lang. Oh. Mo. Yan ha. Okay. Kulang pa kulang. Hindi ko dito ganito lang. mami, échate pa' acá. Oh. Solo 1,000,000 de likes, no, baby, que va. Encima de la lista es donde tú debes estar. Con tu carita tan viral. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de Ano? aventura. Me tienes Tapos ko na. enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Famosa. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Famosa. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Ito ko na po sa pagkakas. Baby, eres tan hermosa que tus amigas están celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Famosa. Mami, échate pa' acá.
Hmm? Hmm? Oh, ulit yan. Kung kakon. Gusto. Hindi, tamis naman po. Bala, pag may kita na.